mga tetei e tu mai nei e ra ke hui rapa mori heku me pote nei hui hui mai ra ki te tua hiwi hei whakamahara ki ara tama I hinga I runga I te pare kura ke reti me I he pā o whiritia e tua huriri ngā maunga teitei e tu mai nei e ra ke hui rapa mori hiku me pote nei hui hui mai ra ki te tua hiwi hei whakamahara. Tō tātou kahurangi Māori hou. Dame Aroha, Reriti-Crofts, please come forward. You know, here's this little kid from Tuahiwi. Who would have thought it? Who would have thought it? Amazing. He wahine humārie, I hara I te mea I koa a kahurangi Aroha Reriti-Crofts I tana rongonga ka tā paitia tēnei honore ki runga ki aia. What would people think about me if I accepted it? Who does she think she is, accepting that type of... This is what I'm thinking. And I wanted to hide. I really wanted to hide away and... but it took me 3 days to decide someone nominated me. Ka tahi te wahine pakanga mō na iwi, mō ngā take wāhine, me te pani, me te rawa kore, he wai anō, hei tāna, ko tāna e ki ngā nui, ko te hoki ki te kura tuarua me ana tamariki. He tūroro rawa nōna ki te whakatutuki I aia e taiohi ana. My message to anyone is, you know, nothing is impossible. The kids would say, why are you here, Fire? You know, this is school. And I said, I'm here because I want to be. You're here because you have to be. I nāia nei, hei tāna, e mihi ana ia ki te hunga nā rātau ia I taunaki mo te honore nei. I was born with mana. I got that from my tipuna. All my tipuna, same as you, same as everyone else, born with mana. But this is a different kettle of fish, so to speak. Forever grateful. Not only for me, my whānau, my hapu, my iwi, but for all of us who are enjoying it. He kahurangi tai ea, kaore I ko atu, kaore I ko mai. He korori a he honore, he hareru ia e. Ki te ope o tu mataenga, I hinga I te paka
We ask you, Ihoa, that you guide our manuhiri home safely as they return happily to their whānau who have been missing them all this time. We also ask, Ihoa, that you bless us in Te Waipounamu, who will have to clean up after the manuhiri have gone. Nō reira, e te māngai ngāna hera pono e te tokotoru tapu. Whakaungia mai mātou i roto i tō koutou aroha noa. Pai heretia ki te rangi mārie i ngā wā katoa, ko te māngai he tautoko, mai ai nei, ake nei, ai. Hongi and hug time and get home, you lot. You heard me. Is that the right note? You want one more? That way out of time.